umvita tumye mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana nyir'imbabazi, data wa twese. Umvita tumye mpinduka nkitwa umukunzi w'Imana nyir'imbabazi, data wa twese. Nuko hari uwiyambuye ubwiza bwose, yambara umuvumo wose n'ububi bwanjye. Yankunze ntabibereye, ntari uwo gupfa, niwe yampuje n'Imana, ubu ndashima. Ni Yesu zina riryoshe, niwe nzirata. Yankunze ntabibereye, ntari uwo gupfa, niwe yampuje n'Imana, ubu ndashima. Ni Yesu zina riryoshe, niwe nzirata. Ni Yesu zina riryoshe, niwe nzirata. Nicyo